بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si Elaw Maininin may palanggungan si agama Islam ti an isab kitabi magkasuwa si live sa ininen magsyarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala sabab nen umabot kitabi si Elaw Maininin alhamdulillah duk maku kitabi si Allah subhanahu wa ta'ala bangpain isab si sumo sampai sumudde sampai tatalos we tebi yene in bulan mahamulya ininen sampai hekka pe amban yene ilabeyan we tebi insyaallah subhanahu wa ta'ala si tahun si sinong UN sarta yene tahinang we tebi kemon pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala hin si tamanan yene mian matakulain. Ang banilian may palanggungan si agama Islam si Elaw Maininin mabaya ako maisiban ginawabaran ko ahli pamilya ko lahat ko bangsa ko ini amban song pinisiban ko ini amban may topic atawanin mawdu ini al-fawzul azim wal khusranul mubin. Yene paruntungan tamanan mahadyahin. Dukkalugian duisab, yene matampalin. Akate yene paruntungan tamanan mahadyahin hasupaya inkitelay magmehit-mehit magdayday ngahinang pangandaakan Allah. Demikyanen yene kalugian malusungin inakaru isab hasupaya kalian wete. Hasupaya gaytahinang wete. Ang baniyan may palanggungan sa agama Islam tagna-tagna inehatihan al-fawz. Al-fawz yene paruntungan, yene daagan, dialem kasanyang kyo, dialem kasinna kyo, dialem kakeg kyo, iyayuen inalenan al-fawz. Al-azim, azim hadje manamalan, hadje manamalan. Kung si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala, Qul huwa naba'un azim, antum anhu mu'ridun. Bisarahun okay Rasul, atau okay Muhammad, huwa naba'un azim. Iyep iliin aka-aka tamanan mahadyahin. Ine dinaak inakaw Allah subhanahu wa ta'ala, si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyene aka tamanan mahadyahin, iyene Quranul Karim. Yene kallam Allah subhanahu wa ta'ala. Pagge si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ye ininin asal pagbansagan ni duk pagbantuhan din pasalan bahasa Arab. Pasalan bahasa Arab ubos pagtek kaya ni Quraninen ga niya taraya ga niya taature amban may fasahatul kalam si bahasa Arab. Amban niliyan kul huwa naba'un azim akahanun siya yene akatamanan mahajjah ni Al-Quranul Karim antum anhu mu'ridun sa abisan sa ilian akatamanan mahajjahin
me siya kuffaru Quraysh, amman me usba Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinaikutan o gaybisan pinang inawe de, gaybisan pinang inawe de, iyan na Quranul Karim, duk da'wa panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan pa inta man ma'na, ina ko iman al-azim. Demikian nin, si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala, amma yatasaalun, anin naba'i al-azim. Amma yatasaalun, anin naba'i al-azim. Si ine pagpailuhan diin, si ine iyan pagsuwayan de iliin. Yan may kufaru Quraysh, anin naba'i al-azim. Yan si aka-aka mahadjahin. Gamban aka-aka hadjahin yan Quranul Karim. Pagtaraag siya naan si inin, si waktu tek ka Quranul Karim, gaaniya amban may bisara dilay miyaan fasahatul kalam, taraag sa amyaan. Amban niliyan, magmaana ro sa pamisinduhin, naba al-azim, yan aka-aka taman mahadjahin, yan elew akhirat. Yan elew akhirat. Apamante ko, si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala, palaihan pategteban yene mian al-fawzul azim tasabbut wa musannif sin kitab tu 10 duk ennem dambuwa ang baniliin si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى جننجيئا وإن مئسي مؤمنين للنكه padendnekeh yene surga magselluy amban diawaan iliin kasuba-subaanin. Magselluy amban diawaan iliin kasuba-subaanin khalidina fiha tip-tap tatapsi atawanan ligan sila ay sa kaumulan yan dialem surga alay. Fiha masakina tayyibah niya patennaan de tanam lingkat manamalan kinaseban o iginhawabaran amban me siye magsifat manipat paente sin surgain bang pinayaman amban dialem tilag paente sampay bukot o sa man bukot do isa tilag sampay padialem iyan amban panagame panugata wa Allah subhanahu wa ta'ala si mu'minin amman lella neke si dende. Si saiyan halnen fi jannati adn dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala ga'na niya laay pagkapinda hatinen dumain maksud na pagkapinda naan si ininen pagkapinda kabahi ga'na laay pagkapinda magkoyotot ga'na laay pagkapinda mian inakemon ang naqs, pagkakulang sa amyaan, gaan nila dalam surga alay, ine sa iyan malailay, nambahi ngalingkat duk ngahap, iyan inmano siya makaasik in surgain, waridwanum min Allah, yepi in rida amban Allah subhanahu wa ta'ala, si siya mu'minin, tamanan hadjan manamalan, iyan parkala surgain, duk si sine irizikian wa Allah subhanahu wa ta'ala amban me surga alay ga'ne niya pinakahadje amban riziki duk ni'mat pangurong Allah subhanahu wa ta'ala sa mu'min balingkan ni surga ato dhalika huwal fawzul azim yep ilien magparuntungan tamanan mahadjehin tamanan iyan mahikahin ga'ne niya pinakahekka duk pinakahadje paruntungan pangurong Allah subhanahu wa ta'ala malaingkanan si Mesiye, ashabu al-jannah, si Mesiye apa ente dalam surgain, sa ine panugata, duk panagame, wa Mesiye mu'minin, ine nuhut pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan nuhut pangandaakan, panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan magkaptangan usab Allah subhanahu wa ta'ala, ine, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ما iyan may palanggungan si agama Islam si tasabot wete may malumabay sine may amban may kaguruhan
amban kalabihan sin sambahayang, sampai puase, sampai ini ne pataaluk ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, o wastu situ en bisaraten, yene me tinungbasan Allah subhanahu wa ta'ala, si sinisine makahinang ini ibadat ilian, naan si ininen bagsaknen, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, bangkani annun maghinang amal ibadat, karna Allah subhanahu wa ta'ala. Pamantik o si ayat pasuno, palaihan al-fawzul azim, was-sabiquna al-awwalun, yan may siye, as-sabiq, yan mag-alistuhan, magdehelluhan sa amyaan. Mag-alistuhan, magdehelluhan, as-sabiquna al-awwalun, sine yan amban may muhajirin. Muhajirin, Makkah, maghijra tuju Madinah. Al-Ansar, yan may nabangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aman Aus duk Khajraj, yan si Madinah, alladhina ittaba'u, walladhina ittaba'uhum, duk, yan may siya in nuhut, nuhut si pamandu, Rasul sallallahu alaihi wasallam duk siya, painti sa amiyaan, nuhut may siya sahabat, radiyallahu anhum, mapasuno siya lay, mapasuno painti si Rasul sallallahu alaihi wasallamin, waradu radiyallahu anhum, magrida Allah subhanahu wa ta'ala, si siya iliin, damikyanin in siya, magrida ni Rusab siya si Allah subhanahu wa ta'ala, si hala sa iliin, ine panagamiruk panugata, wa Allah subhanahu wa ta'ala, si siya al-muhajirina, wal-ansar, duk sine, amban meenuhut siya iliin neh, وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تنديها الله سبحانه وتعالى إنسيئن كسرقان تجري من تحتها الأنهار ين سرقا مغسلو أنبان ديوان كسبان buadapun may subain palangguan sa agama Islam, ni amban suba bohe al-adh, ni amban suba gatas pote, ni amban suba khamar, ni amban suba ini komian buhe-buani, ampat tasabut ina suba, dialem pa inti surgain, intag-intag la si yang kabayaan nunginum. Pinainom kyo bang kyo makaasek surga mang painisab kita yung pinasek, wa Allah subhanahu wa ta'ala, yene mian si surgaan. Ubos in surga, in pa inte yene mian manbohe magsalulay, akawanin suba magsalulay, tasipat tusab si ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialem pa inte yene mian Quranul Karim ampat tasabutine ampat mian tasabut lay. Damikyan nin inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala dialem Quran ni dialem kitab ni mahamulya sinesine makaasik in surga inin tadawhat ni taparuli ni yene kasanyangan makompletohin yene daagan maustuhin inayen al-fawzul azim pagpos bila sinabot Allah subhanahu wa ta'ala ko ina tasabutan sinilay yene si sampuk ennem ayat manunjuki si al-fawz al-azim amban ilian palanggungan si agama Islam sa diamban painte na tasabut te marumel lulay pain Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawz al-azim innal ladhina amanu mattan te edine me siya bar iman magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala magsaben na si Allah subhanahu wa ta'ala ine amban pangakasiye ga niya pagduerwede sali dukakan akal de sali du gay kinakan akal de apabila aka amban Allah subhanahu wa ta'ala aka amban Rasul sallallahu alaihi wasallam si pamaham as-salafus salih atau salaful ummah kinahagad duedein duk sarta birebega nuede ngahinang si amal ibadat wa amilus salihat ini ni amban makasulut patuhut si pamandu panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar niya pangurong siya Allah subhanahu wa ta'ala ini surga magsalloy amban diyawaan inahinin mian kasuba-subaanin dhalika al-fawzul kabir yehep iliin magparuntungan ini me siya me kauman duk manusia mag-iman sa Allah subhanahu wa ta'ala iin duk mahinang pangandaakan niin duk maninggalan pamigasan niin al-fawzul kabir magparuntungan ini paruntungan hajj ni manamalan gaan niya pinakahajj amban paruntungan surga may palangguan sa agama Islam pitu kita si bulak dunya ininen ini
mian maksud Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon. Uus pagpuas billahi kita magtag-ipon, intag laisan bagsakten bi. Bang kita binuhot mangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala, surga ahip. Sa abang kita binulang pamagasan ni, song lumasi tasabut tabi. Yan insyaallah subhanahu wa ta'ala puas ang ban may kaya nunjuki si mian ini. Demikian nen sikap tangan pe Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin azim, fa'amma man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah, wa dhalika al-fawzul mubin. Ini fa inna Allah subhanahu wa ta'ala bisarahun o Rasul, kay Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi. Benal nan in ako tinalaw ko kalu-kalu magpagmaksiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Buparahal khitab si panghuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inam pundusenen dehelu niluk dambuli sa ilian pedinaak inaka si manusiain. Na may kasa kita bi palanggungan si agama Islam, may kasa kita bi in asaitu rabbi adhaba yawmin azim. In siksa mian si elaw mahadjahin. Siksa in elaw akhirat. Elaw akhirat, gaan niya pinakadahit, pinakamakatalaw ang banine, elaw yan. May yusraf anhu yawma idhin faqad rahima. Sinesinen, pinalapas, pinaala, ang baniye, yan siksain, yan adabin. Yawma idhin, si elaw yan, faqad rahima. Sabihan na taduhan na ini, dukta hasil na ini, dukta eddo na ini, yan rahmat Allahu subhanahu wa ta'ala. Pag sayin hasil rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika al-fawzul mubin, yan mabagalahin, matampalin. Demikian ang sikap tangan pi Allah subhanahu wa ta'ala palangkungan sa agama Islam. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Buadapun yan ay mag-iman, maghagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu salihat, duk maghinang sa hinang makasulot. Hinang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayudkhiluhum rabbuhum. Pinaasik siya Allah subhanahu wa ta'ala, itungan yan, fi rahmati. Pinaasik Allah subhanahu wa ta'ala, si rahmat ni si ase ni. Bang ni kinaasian ipunin Allah subhanahu wa ta'ala, makaasik yung surga. Makaasik yung surga. Gaaniya makaasik surga parsababan, gaaniya makaasik surga bang binistahin yan amal ni. Kulang manamalan yan amal tabi ininin. Balalo surgain hadya manamalan may palanggungan si agama Islam. Sumagwa nin in-apply tabi Allah subhanahu wa ta'ala ridhaan ni. Yung pangasab na kita bi, hasupaya kita bi sa mian, yan paasek ni mian surga ni. Supaya kita bi, paasek ni mian surga ni. Fayudkhiluhum fi rahmatih, bang na umasek in manusiyain. Si rahmat, si asi Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika huwal fawzul mubin, yan hepiin, aailiin, magparuntungan, tamanan mahadyahin, atawanin tamanan, yan matampalin. Damikyan may palanggungan sa agama Islam. Al-fawz, al-azim, al-kabir, al-mubin, sali duinin, hatin, niya pen al-fawz al-azim, niya al-fawz al-mubin, maksud nin kemon duin pinalapas wa Allah subhanahu wa ta'ala amban yan narka jahannam usiniin patudjuhanin tudju surga Allah subhanahu wa ta'ala ko ini sikabdangan ni kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemon barnyawa, kemon taganyawa tuo dia taabulak dunya ininen pinananam, pinalesa amban kamatay. Pinalesa amban kamatay. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Yan kemon ilian pangurong Allah subhanahu wa ta'ala tumbasnen. Sali du mian hinay binatang Allah
Allah subhanahu wa ta'ala sa tubasin. Bang niya makapagsala, makapagsagga, taabot sa ilaw akhirat, betad, makapagtandok sa dunya, ga niya tandok ni rambuan, sa rambuan taha tandok nin, sa ilaw akhirat pinagganti ni Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay tagatandukin. Men ga niya tandok ni retabulak dunyahin, pinagbalas ni hukuman adil, hukuman to, hukuman bennal, amban Allah subhanahu wa ta'ala, ubos sampay, pag-ubos na hinukom may khalaik, manusia sa matalabihin, pinapanjari ng Allah subhanahu wa ta'ala turaba. Iyan ay bulak. Kung natasabot si hinapusan men suratun naba. Bang ni ubos, tinungbasan may siya iyan pinapanjari bulak ga na niya. Ubos manusia sa matalabihin. Pag takita may siya kafirin. Sa iyan kahantang, iyan ay may siya mian binatangin taabot sila akhirat. Ya laytani kuntu turaba. Bang may sab ko pa ini paniya ano ne amban binatang. Bupain manusia manginan si dunya. Gay mabaya manginan binatang. Ini ne sa si Allah akhirat ini kafirin. Mabaya pimanjari iya binatang hasupaya pag-ubos na binista ga niya sa amian sa ga niya dapat bang manusia asal masi elum sa kaumulanin taabot sa akhirat bang maakasisugain karuhulan iya dalam ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala magduhul baya sina tapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala manarka pinalapas ni Allah subhanahu wa ta'ala manarka wa udkhilal jannah sarta pinaasak Allah subhanahu wa ta'ala surgaane inin faqad faz yan magparuntunganin yan iyan masinwertehin yan iyan dialem daaganin wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Bang payam tabi. Dumaip kailuman si bulak dunya ini tepet pangari-ngari duhadja. Kailuman si bulak dunya ini tahala duhadja. Kawaseno si bulak dunya ini nan inambanan duhadja. Pangartaan si bulak dunya ini nan inambanan duhadja. Kaanakan no si bulak dunya ini nan inambanan duhadja. Zaila kemon parkalain. Allah subhanahu wa ta'ala Islam ini nak Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah narka bagsaknon wa mal hayatud dunya illa ta'ul kaluman hati lanyap duala du ada kala kau delu malaikat demikian pelanggungan si agama Islam. Bain Allah subhanahu wa ta'ala afama nahnu bimayitin illa mawtana al-ula wa ma nahnu mu'adzabin. Berapa kami? Lobat. Bain Allah subhanahu wa ta'ala sunu ante pabalik afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin inna hadha huwa al-fawzul 'azim لمثل هذا فليعمل العاملون. Bain Allah subhanahu wa ta'ala ini gak kan
pinagawa. Niya pa inte bale bang sa tafsiran Ibn Sa'di niya bale duangan bahay. Subhanahu wa ta'ala. Ubos ang buhay ni Sab. Mian, gay magkahagad. Ina pa ini, kamatay ubos na kita mati sa lago niya. Gano'n niya, mandiyan kita bulak. Gano'n niya, gano'n niya pagkakailin. Naus ininin eh. Kaya nilaw ang ina parasahan kahalan mo siya miyan ba imanin. لمثل هذا فليعمل العاملون. Dekat-dekat masih. Demikian pengen kesimpulan mianna. Ini selalu akhir ini tasabut Al-Quran kamil. Aman aka ini kemudian Nuh kemudian pada men Adam alaihi salatu wassalam sampai aka dalam surga. Ubus aka sesuatu sampai ini tahu selalu akhirat pasalan bangun, pasalan pagtimbang, pasalan dim surga dalam neraka. Iya ini pelanggungan si agama Islam. Asal niya andang tuh anu kalian Quran baru dekat. Hatu sabab anuhin. Sabab cellphone penno. Demikian sikap tangan pi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bihurun 'ain yad'una fiha بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Masuk. Oke, anu teko. Pinandim daw ininen, serupatan sa. Intag kitabi humali ina si ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sikap tanganni. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Ini fa Allah Subhanahu wa ta'ala si Mesih magparuntungan tamanan mahadjahin innal muttaqina fi maqamin amin
Matan teed, benna teed, yan may magmatalewin. Manuhot pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala fi maqamin amin. Lais hiin si tampat sanyang. Si tampat gaan niya yan sa sewni. Yan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jannati wa uyun. Yan dalam surga. Dalam kakabunan. Makasin na makakegkeg. Wa uyun us niya apelais yan iniko may bohe. Bohe haghad atau ang suba. Uyun, ain. Ain, mufrad. Us jama uyun. May kawabuhean. Atau suba la dalam nila يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. Pagpuas bilay, ngasek misiyan ang ban semmek sutla, semmek tamanan lingkat ni manamalan. Obos, mian niya pilen magkabayaan di, magnipis subok, os back to back, mutakabilin. كذلك وزوجناهم بحور عين. سائلين نهب يعني مئسية متقين مئة مكاسك سرقاء علي. وزوجناهم دق عندهم كامنين إنسيين أما من حور العين. حور العين يعني هنين كنا سيبا كنا بيان بانسا كاللان إن بسنا مدنده نلا dalam surga bangkyo nuhut pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala minulia kau Allah tabaraka wa ta'ala pinaandahan kau ini amban may hurul ain. Nga tanu hurul ainin bangsa ingaling katnin bangsa ingaling kat in hurul ain bang sabut mian ngalura hajapito bulak dunya ininen peppa amin tedde hajayene tahik kweluha ininen kweluha inayuen tahinang gula atau manis demikianen iyan elew makasinagan kita, makasinagan pa ito in dunyato. Makasinagan ini in dunyato. Pagwaan hadya king ng hawa in sahayanin tarag in elewin. Iyan pamailahan si muttaqin. Make it apply no mian anda ininen, make it apply no semmek sutla ininen, make it apply no iye painte me kakabunan ininen, atawan me bohe lingkat ini dalam surga alay, suway kyo paniya amban mesiye al-muttaqin. Yan ang magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala. Aman masipat pa ito may kalendahan niliyan. Hek ka manaman tasabot ilang Quran Karim sa dumain na ayin si inin daho. Yan mian tapikten sa inan ilabi hadya sa mian. Demikyanen ina pipasuno si ayat lay. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Sanyang dalam surgain. Niya na ilinganan. Ini may gilman dalam surga lay magbuo-buo kayo si maghajatin. Si magkalagihan iye. Sanyang dalam surga ay la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula. Gayni siin makales sa kamatay pabalik min tadderu ini kamatay matulit abulak dunyahin. Alhasil palanggungan si agama Islam ang niya mag-i'tiqad do bahasa puas hadya matay gayni pinakelo balik si enel akhirat magkamali iya manamalan pinakelo mo Allah subhanahu wa ta'ala pabalik in mano siyain tabot si enel akhirat bang iya mustahik pinasik surga makasik surga bang isab iya mustahik pinasik narka iya pinasik paintene mian narkain. La yadhuquna illa al-mautata al-ula ووقاهم عذاب الجحيم. ووقاهم عذاب الجحيم يمسيا متقين لي amban pangurong Allah subhanahu wa ta'ala ini ko pemian kakabunan bune isab semmek tamanan dingkat bune isab me kaandahan in hurul ain bune isab me buwa kayo lumo me kinasiban kinabayaan wete la yadhukuna us gene isab pinalessa pabalik si siya tamanan kinabunsihan din duk tamanan kalennuhan din yene kamatay wa waqahum adhab al-jahim ubus pina elig siya Allah subhanahu wa ta'ala amman siksa makalandu peddi na nuk peddesnen ini siksa ga na niya tagteban ni pina elig siya Allah subhanahu wa ta'ala elian فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم kahamulyahan amban Allah subhanahu wa ta'ala kalabbihanan amban Allah subhanahu wa ta'ala pangurong si muttaqin
siya bariman magkahagat si Allah, siya mebegan ini ni amban akan Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika huwa al-fawzul azim, yehep ilian peruntungan tamanan mahjahin, peruntungan tamanan ini mian melingkatin. Demikianin sikap tangan Allah subhanahu wa ta'ala si Isa alaihi salatu wassalam. Kembalinya pada Isa alaihi salatu wassalam, qala Allah هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. مثلا الفوز العظيم لون إن تثبت إن آية الله سبحانه وتعالى. Nah sini pelanggungan si agama Islam magkabtangan Allah subhanahu wa ta'ala yun si Elo iniin mian magkagunahan mi aap inte mian magsasabennalin bangkanian sabennal aman si bisaradis kakahinang karena Allah subhanahu wa ta'ala ni apa nagami panugata wa Allah subhanahu wa ta'ala yun surga magseloy ang bandiawaan iniin mian kasuba-subaanin bupa isap insialay ligan la sa kaumulan ga na niya kamatay de dugga na niya yene kabahi de dugga na niya sa amyaan ina na amban kinabunsihan no ede tuod ta bulak dunya to radiyallahu anhum magrida ni Allah subhanahu wa ta'ala si siyalien waradu an duk magrida ano yusap insialay si Allah subhanahu wa ta'ala dhalikal fawzul azim yehep ininan ina tumbas. Yehep ininan yene paruntungan tamanan mahadjahin. Yene paruntungan tamanan mahadjahin. Demikianin meke taabut nurusab duk tadawhat no yene mian fawz atawanen paruntungan ininan subay kyo ngahinang yene amal ibadat hasupaya tadawhat no ilian. Hasupaya tadawhat no sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Lingan Allah subhanahu wa ta'ala mikitadawhat tuwenu yene fawz al-azim yene surga Allah subhanahu wa ta'ala yan o ka ammi aabar iman o ka ammi magkahagad magsasaben na si Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullah tagna magmatalew kam si Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullah tinalew kam si Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu qawlan sadida duk misara kam bisara to'o bisara bennal bisara pakaadaan bitungbas amban Allah subhanahu wa ta'ala sidang buat tafsir yana bisara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pagsayin ni yuslih lakum a'malakum hinatol ni kakahinang biliin tinayma ni Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang biliin wa yaghfiru lakum dhunubakum duk inampun pardusehan bin wa man yuti'illaha wa rasulah sinasina nuhut Allah subhanahu wa ta'ala duk nuhut rasulnih faqad faza fawzan 'azima sabennar teen magparuntungan iparuntungan hadya manamalan tungan kita palanggungan sa agama Islam ina in maksud tabi matuda tabulak dunyahin magtag-ipon tudyo Allah subhanahu wa ta'ala hasupay tadawhat to etabi yene kalimayahan duk kalapasan yene tamanan mahadjahin yene surgaanin demikian ang sikaptangan pi Allah subhanahu wa ta'ala pa inne tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha وذلك الفوز العظيم ini pain Allah subhanahu wa ta'ala tilka hududullah ihab ili an gantaan duk tamanan Allah subhanahu wa ta'ala ini maksudnya nasin pag ini ayat hello bang magbahagi arta bang matay pa inte yan ay matatuhin sinesine na amban ina kita amban amma pag ini on tarika
niya pusaka inambanan sa magbahagi ina bil adl kung pagbahagi dalam Quran lidzakari mithlu hadhil unthayayn bang painta ilallahin sa duya bahagi balis ihin usda bahagi balis silalahin sa taha masalah ini men dambua men baba tawanin dambua kitab menunjuki si yene pasara pagbahagi manjani ang banilian tilka hududullah hipin gantaan Allah subhanahu wa ta'ala so ikipateg tebla ajak yo palang pas dukdak yo ngeddo inalabi mian si duma in hak nurin kapatut numalingkan ng subay magrida yene pa inte me pong tinino tawan saweno mian magbahagi ilay tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulah sinesine nuhut pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala duk rasulnya yudkhilhu jannat pinasik ko Allah subhanahu wa ta'ala tungan magdalam surgaan tajri min asal gay masih pa dekat ini pagi asal makalando besab kahap pinayampayam illa bohein makalando besab kahap pinayampayam bohe hagharin pangkyo me sime bohe pa inta sa amian iyan khalidina fiha dhalika al-fawzul azim khalidin tatap la isa kaumulan ni wa dhalika al-fawzul azim duk yehib ilian paruntungan tamanan inihin tamanan mahadjihin demikianin sikap tangan pi Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun sine-sine nuhut pangandaakan Allah nuhut pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam duk tinalew iye si mian tinalew insya Allah subhanahu wa ta'ala ubus inambanan no ne kemon sa suku papamegesan nin hininang sa suku pangandaakan nin demikian tinalo ayat artikel salib pendek makna fa ulaika humul faizun yeheb ilian me aamag paruntunganin yenheb ien mean dialem kasanyanganin dialem yene mean kasanyanganin maginis pendek kedua bagian al-fawzu al-azim menjadi kedua al-khusranu al-mubin. In al-khusran, kalugian tampal. Palinda kita naan singin eh. Kalugian tampal. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين بالسراهن أو محمد بنالتئ ينمي ملوجين ينمي سي ملوجين بان تلوجي نواد جنها برندن niya te panungbasan siya kahapan tu reta bulak dunya saga siya nuhut pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala niya miante panungbasan siya Allah subhanahu wa ta'ala dinak tininggalan siya ga tininggalan yein mehinagin na siya kalanden sina ilugi den ga niya italugi kanen sina ginhawa barandero bain kanen ginhawa barandero innal khasina alladhi khasiru anfusahum ginhawa wa ahlihim atau ahli pamilyade niya pain ahli pamilyaden epang deru sabien makasip narka makajari ahli pamilyaden ina la dalam surga lay ngawan-ngawan us insiya lay la dalam narka wal iyadu billah makalando peddi nen duk hunit nen duk kasasawn ina pa intin parkala sa ininen ala dhalika huwa al khusranul mubin sinesina ina manusia talugi wen ginhawaran itu urita bulak dunya atin gaya nut pangandakan Allah gaya ng bahayang gaya muase, gaya magday kadji, gaya magzakat, duk inin aman pangandaakan sin agama Islam nay, dhalika huwal khusranul mubin, ihep ilian mian kalugian, matampalin. Lugi manamalin na ininin, bisan pekanian nin sanyang turita bulak dunya. Sanyang si bulak dunya, ga niya problema-problema ni, amban si artaan, amban si kawasen, amban si pamaranan, amban si kaanakan, amban ina sa amin amban kasanyangan. Pagtaawot si Allah akhirat banggay iye magmatalaw sa Allah duk banggay iye nuot pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala gay do magkagunahan si iye kahaparasahan ni matulad ta bulak dunya ini demikian ang sikap tangan bi Allah subhanahu wa ta'ala وقال الله سبحانه وتعالى في الظالمين
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Nan sinin aka Allah subhanahu wa ta'ala sine ilepas ni Allah subhanahu wa ta'ala sababan yene panulangne pangandaakan pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala duk iya inututan ni hawa nafsunen duk iya tinuhutan ni daakan sin syaitanin nan sin wa man yudlil sinasinen ilepas ni Allah subhanahu wa ta'ala tinatakan ni Allah subhanahu wa ta'ala gak na niya makato siye gak na niya makapabentel siye malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala wa taral zalimin takiteno ni aman niyahin gak niya pinakaanyaya manusia bang anyaya na ginhawbaranin duklabi Allah subhanahu wa ta'ala dinaak iya mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala usad di katuanin gaya mag-ibadat tuju iye iye aatamanan maanyayahin aatamanan hatinan to si ito iye hinang syirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala gak pinalindegan no ene duga binabegan no duga tinanem mo ene yene pagtauhid dalam pangatian duk dalam mian kokne nasinin wa tara adh-dhalimin lamma ra'u al-'adab si waktu takitan na wa'da in siksali yan in adab Allah subhanahu wa ta'ala yaqulun magkabdangan niya sayin hal ila maraddim min sabil ini pa niya pa ini labayan aton hila labayan tabi hablak dunya balik mag-amal ibadat gana niya palangkungan sa agama Islam andang inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala pamon betiya ni andang inakahan wa Allah subhanahu wa ta'ala kitabi wa tarahum yuraduna 'alayha khashi'in takitene wede takitene insiyin yuraduna 'alayha khashi'in pinakita siya narkain kabelagan ni karahitan ni nus diawa ni bangsare ni inin sagana sinalit-salit ni narkain pa ito sa amiyaan ganiya wa qala alladhina amanu us magkabdangan ni mesiye ngini magparatsayahin innal khasirin alladhina khasiru anfusahum benna tadin amalugin ina manusia talugi wa dagin hawabranden duk ahli pamilyarin tabo wa de yawmal qiyamah si allahu qiyamat ala inna adh-dhalimina fi adhabin muqim mattan duk benna ted yana mesiye zalim amanyayahin sa amyan dalam siksa Allah subhanahu wa ta'ala muqim la ipalugalan nin yene mian tetek gak niya paluasan ni gak niya mian paluasan demikian sikap tangan Allah subhanahu wa ta'ala mian bangtahinang wa manusiain yene hinang inin sababan katekkahan yene khusranul mubin laisi men kalugian matampalay ni duk kalugian ini saamian mabagalalay sikap tangan Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adabun muhin ini pa in Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'si Allah sine magmaksiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala lamud nasin sampai syirk si Allah subhanahu wa ta'ala wa yata'adda hududah duk ilang pasan nuin hatin gaya nuhut pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala gaya pategteb sidaakan Allah subhanahu wa ta'ala ilang pasan nuin yan indaakan Allah subhanahu wa ta'ala hatinan men kemon sa suko ini pamigisan Allah subhanahu wa ta'ala lay men iyan hinang nin wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha pinaasak iyo Allah subhanahu wa ta'ala magdalam narka
kakala sa kaumulan. Ini mea apa inte mian inahin. Mian magmaksiatin. Labot sa pasyir. Sa nasin khalidan fiha, makaasik in kabairu dhunub sa lamod si khalidan fiha. Bangkani anin muslim mu'min. Pagkani aman may adilla mutawatir atau adilla mutawatirah menunjuki si may painte kabairu dhunub at niya jas sur Allah subhanahu wa ta'ala bang may bakas daw sa ilagaban. Allah subhanahu wa ta'ala pagi magtip sa ilagaban at bang si bakas sa inampun Allah subhanahu wa ta'ala gaan ho ilagaban magdalim narka. Yan pa ito sa di walahu adabun muhin. Niya nila siksa dalam ini mian dalam narka alay danan makadekdes iusadi pepedi pa inda sa amian ini talas sarap tananamnin. Ina pa Allah subhanahu wa ta'ala alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Paimante ko si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala ininin. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah. Ini gak ketahati wede. Bennaltet. Sine-sine ang bansiyayan pa sape ang mandaakan Allah subhanahu wa ta'ala daakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasulang sa sidaakan Allah subhanahu wa ta'ala ug sidaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa anna lahu nar jahannam. Sa bennal taed tinagamehan sinugataan isiksa ina narka jahannam khalidan fiha. Kukul iyala dalam narka jahannam lay. Dhalikal khizyul azim. Yenhep yan tamanan kadesmian duka kadiawaan ina ranggo manusia iyan. Haji manamalan. فإن الله سبحانه وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Sinesine eddo'ni atau sinesine nuhutan syaitan atau hawa-hawa nafsu na hininang gapi, hininang sawa, hininang panhutan sa dili ang Allah subhanahu wa ta'ala faqad khasira khusranan mubina. Sabihin na lugi iye sampurna kalugi. Lugi iye sampurna ne yan ang kalugi na. Asabde palanguan sa agama Islam in syaitan. In syaitan ini sa andang inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala kuntara anak Adam. Kuntara anak Adam sino ne amban iyene kabayaan na siniksa agan kemon kabayaan ni lepas amban inilalan Allah subhanahu wa ta'ala. Malingkan ng sina sa amban inagi malipas lay amban ipon Allah subhanahu wa ta'ala maikhlasin illa ibadaka al-mukhlasin. Malingkan ng yesa ipon no mian maikhlasin iyuan do geta sasa to syaitanin. Manjali palanguan sa agama Islam taabot sa alaw akhirat tiyan isang kitab inakahan ng Allah subhanahu wa ta'ala bang ina in reason sin syaitan taabot sa alaw akhirat si manusia taeddo takyo-kyonin fala talumuni walumu anfusakum. Dako pa inna susunanon bi. Fala talumuni walumu anfusakum. Dako susunanon bi ginawabaran bi palanggungan sa agama Islam. Andang matan inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala sa ilian sambung sin syaitan sumagwaan amban kita bi mas pinhutnutan pa intin sin syaitan. Sa sayin basag manamalan in da'wa sin syaitan ina subay pa panganuyahin bangkyo was makahinang inadu sa tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay kyo magmehet magdayday magtawbat tuju iya dane kyo ngagaran we pa inu subay ni kubahi dane kyo ngagaran sumu dane kyo ngagaran ina sumudde ataw pasang sumay kuito na bangkyo pa into sa amin makahinang bardus menduse si Allah subhanahu wa ta'ala dane pa abutanon mian sumu atawanin sumudde atawanin subay kyo abutan bahi ga niya makagaron tolon kao we kao mian elum kyo pasang sumian atawan sumu sa kuito ne bang niya tahinang no dialem pa inte pangatian mula-mula ataw si kakahinang tangan no beheno taingeno matano diretso na kyo miki paampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Asa saben na tadlugi ini manamalan in ainin. Si kaptangan bi Allah subhanahu wa ta'ala
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان, sina-sina na iyan magkupor si Allah subhanahu wa ta'ala, bunia wajib dinak pag-imanan, dinak pagparatsayahan. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, duk ini na amban pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala, dinak yung mag-iman, duk dinak binibegan, dinak hininang, dinak inanggautaan. Faqad habita amalu, bang magkupor in manu siya si perkala ilian. Faqad habita amalu, ganiya magkaat kayo mon ini kakahinang nilay. Punas kayo mon kakahinang nilay, ganiya guna-guna. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dukkanian nen taabot siya alaw akhirat, aman may aalusong, aman may aalugi. Amban may aalugi atawanan miyan lusong. Iyahiyan palanggungan si agama Islam, amban iyene al-khusranu al-mubin. Naan sab si ininen bintung tene sab daddali si yene me siye mian at-tabshiru bil janna wal inthar min an-nar, pamasalli pamakag pamakeg pamasinna ini si surga Allah subhanahu wa ta'ala, wal inthar pamakitalaw pamabellag amban narka Allah subhanahu wa ta'ala, nagna kitisi min panagnale at-targhibu fil janna. Ine hasupaya in kitabi magsadya, lagi-lagi na si waktu, yan na bulan ko ito ininin. Pagsadyahan, pag-alistuhan, sinnahan, yan ang hinang makasulot, sababan pag-asikan tabi surga, sababan kinaridaan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فإن الله سبحانه وتعالى pamasin na pamasali pamakeg pamaibig pamaikag hinang makasulot hinang pangandaakan at asari'u ila magfiratin, magdalay na ka mag-aluhan na ka amako kaampunan duknged do kaampunan natin abuas sa wal ard duk iya in surga panagami pagata sa ampunin si Mesia pangandakanin luhanin ko eluha langit tukbulakin arduha as-samawati wal ard. Tamante, ito sa Sahih Muslim. Tamanan last ni makaasek surga. Last ni makaasek surga, bale pe min 10 in dunya ini balik-balik. Hawa pa intihad janin. Nasa inggan inte bang makaasek si Jannat al-Firdaus. Si Jannat al-Firdaus. Uiddat lil muttaqin. Panagame panugata si Mesia magmatalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ina surga iliin. Surga, yan iliin. Hekka man sipat bang sal paente sinabot. Bang ine aman me dalam surgain. Aman me paente me hurul ain kun tasabut me ansini aman me men pandak-pandak ro panabot iye. Demikianen me luma dalam surga. Demikianen me ina me pegge dalam surga. Pegge matulit ta blok dunya ni te pegge batu kay binelli.
napigay dalam surga ni aman may dayamon musa atau anan bulawan panagami si mesinin al-muttaqin si meka abi palangguan si agama Islam ang kita bilamod kemon الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ينفقون magnapaka sine silalan Allah subhanahu wa ta'ala silalan Allah subhanahu wa ta'ala la dukla bis Ramadan pada agama Islam si Mesia mapingetin si gaapit abot bulan Ramadan pasayo na ko kaam si bulan Ramadan si masayuin pagtamba ng bahon bi ini kasayo bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman sayo na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas kasayo ni magtaabot bulan Ramadan alladhina yunfiquna fi sarra yani maa magnapaka dialem kaluhayan magnapaka dialam kasigpitan masiro yung magnapaka. Allahu Akbar. Yan may aayin tinagamihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ko surga. As-sarra, akam-akam isa pagnapakanin. Sa darra, mian bang idam sigpit-sigpit, nagay isa pa akam-akam pangurong na pag idam sigpit. Sa masi-masi pagnapakanin pa ini. Masi-masi pag-urongnin. Sa dumainin karna tasabot sinaruk sinaman manusia gaya magkalagihan iyan na tungbas ang man manusia supaya tasabot sa mga tasabot dumain sa may kabayaan niya sa iyan sa di ang ban pangurong iyan Allah subhanahu wa ta'ala sumaguan bang asal ini ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala nasa iyan palanggungan si agama Islam suga panagamiin wal kadhimin al ghaidha ina ben aani magkamali si kao bang may maku mikipamaap ni si kao sa mian na maapon na be ataw may magsala si kao sala si kao betadde daki or magday nga mahan iye atawanin mo sa iye mapedi fadlan an qitalihi aton an qatlihi sa ingane bang mapatay iye daki or men magday dumahinep aabahanihin bang magtuy makamatay dumahinep aabahanihin bang hek kan mamatay wenen sa aabahanihin pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam sinesine makakingkeman amane Sinesine makakengkeman amane. Sinesine makakengkeman agama amane. May palanggungan si agama Islam. Yayuan amabahanihin. Kahagad kayo. Yayuan amabahanihin. Wal kadhimin al ghayza. Wal afina anin nas. Bang niya, piyo si kao mikimaap. Maapon nila na kayo. Miyan subay hekka. Miyan Miyan rison no. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ben natin in Allah subhanahu wa ta'ala makasih. Malasa si Mesya magpaphap. Si Mesya mian magpaphapin. Dakyo nignal ko kamang pasti ro kayen chung ne te pero dali ko Sabihan na lang. O sinasugpat sin ayat to, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَالَّذِينَ ينمئسيين makahinang duse. Fahish, may hinang painta lemmi. Amban may inene bayon lemmi, may zina, tawanin mag-inuman. Ito inene sa amihan. Aw zalam, ang puso taan niya yung ginhawaran nin. Atinin, gaya makatuhot pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkadamuay pa man may anyaya, taan niya, mangkyo makanya ginhawaran do. Duman ipadjakyo, way pa inu, men nga niya, sampay ginhawaran no, palanggungan si agama Islam. Sampay ginhawaran no. Alladhina, aw zalamu anfusahum, ذكروا الله pagpuas billah yung banin tasibni ngesip tasib di Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfaru li dhunubihim dukma ko siya ini kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sinibente
Sina mangampun pardusihanin, ga niya malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus ga si magtigeman siyene mian dusihinang ne, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kasi magtigeman ne, si hinang nila. Tinen, men asal bang si magtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala sumagwanin bang painto ko itahinang na pabalik ang man may hawa nafsu sa tabo bo sa syaitan, sa dihan dia sumagwanin bang may magtigeman, asa gaybe, nyan Lagan-lagan ngam biki magpaampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ko pasunod si ayat lay. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Yan na may siyan. Miyama biki paampun lay. Miyama bakas magdusya si Allah subhanahu wa ta'ala lay. Bang si magpaampun na yan. Ulaika jazaohum ihip iliin tungbas din. Ini maghfirah, keampunan amman Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَجَنَّات, may kasurga-surgaan, magsalo yung mandiawaan eh. Yan eh, may kasuba-subaanin. خَالِدِينَ فِيهَا asal Khalidin in tap kukuligan. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Ini sahap-hap ni'mat panungbas simi'a men manhut pangandaakan Allahu subhanahu wa ta'ala alayhi. Demikian palanggungan sa agama Islam. Laks kita hatu nabdo daw si ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Si puas pa inte aman tasabut Allah subhanahu wa ta'ala aman may syahawat sin dunya lay. Pa ini قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ini pa in Allah subhanahu wa ta'ala Kul a'unabbi'ukum, mabaya akika ang bisaran o Muhammad, mabaya akika akahanku bi khairin min dhalikum, labi pehapnin amban ini may syahawat, may maladhat, ini ni amban kinaseban kinakegan wete bitu ta bulak dunya amban tauluk dukung amban takita ruk mata takaluk tainge takakan duk talessa della ta mian takakan menu behe talengan no bet tistanta no etangan ina mabaya kam akahanku labi pehap ang banilian dhalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbikum. Magmatalaw kam si Allah subhanahu wa ta'ala pag niya lay panagami panugata o Allah subhanahu wa ta'ala sa surgaan. Kemon sa suku yene kinaseban kinabayaan tebe inen ina lay dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sa ilang uktibituri tabulak dunya ilang do uktibituri tabulak dunya meke ta dawhat uk eddo pegi en dunya ininan dadali do zaila faniya duma ininan tampat yene pagkaumulan mian sa kapalanin atau sa lamalamahin ittaqaw 'inda rabbihim tinalaw kam si Allah subhanahu wa ta'ala ittaqaw tinalaw si Allah subhanahu wa ta'ala o sinan jannatun tajri min tahtiha al-anhar surga panungbas Allah subhanahu wa ta'ala magsallo ini sabtiya ni asal painte basta niya jannat magtuy kay kahanin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha tatap na sin sa kaulan mutahhara pinandahan pa dalam surga ina man hurul ain mutahhara lisin gabi bakas peniya bakas makantan ni gabi bakas niya sa amin bakas magkakitene ganiya kaoro Allahu Akbar. Bangpain kita rezeki anu Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dugaan niya lain ini. Aman may hayd atau may nifas. Lungun sen tahir. Sumian-sumian kyo baya.
waridwanum minallah ipian asa duklas aman Allah subhanahu wa ta'alahin asa duklas aman Allah subhanahu wa ta'ala wallahu basirun bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala iya sempurna mian ye tahati wa pamandang na si ipun bak ini magtep pangurong si siya taabot pa ente yan mian dalam surga alay kwe hato taman say en ro kita palanggungan si agama Islam murah-murahan bang pain isap kita pinaniya Allah subhanahu wa ta'ala man mi'a magparunturan taabot si ilaw akar yan ipaasap ni surga ni doon ba mian surga magsalim yawan ini may kasubaan dan mian amban surga dalam nilai demikian amban me panimmek amban me sa amian me hasba me batu pegge dalam surga yene mi naman bulawan atawanen me musa bang pa kita pinaniya wallahu subhanahu wa ta'ala kemon inuksini amban kinasebanten duk kinabayaanten bisa amian demikian mapa kita pinal wa Allah subhanahu wa ta'ala amban israful mubin yene kalugian me matampalay duk ina ne amban pataalok si hal iyan maku kukamapan si kaam duk labinin ni kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala nektib na uktibitaman ininin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salam dua si kaam keyon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.